Ama-bodyguard shothi nami ngathatha isibhamu ngide pha ngidubule noma kanjani yabona ngabe indaba zalutho phakathi kwabantu kuyirally okunjani lokho okwenzeka overnight angalali ngisho lodwa ilanga ejele. Hello everyone, hope right kulakho luhamba kahle. Njengoba sazi ke abaningi ukuthi uJulius Malema ugwetshiwe iminyaka ewu5 ejele ngalamacala akhe amlahlile, kodwa ke wawadlulisa nangoke ungizwe naye eseveza umbono wakhe egxeka nje yonke into ngaye ke uJulius Malema. Asambe nikiswe umlalela, make sure ukuthi uma usuyaqala ufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ungeke uze uphuthelwe amavideo afana nalawo. Shona khona ingakudleli isikhathi sakho. Ngani zakwethu ngithi nje ngokukhulu ukuphuthuma angikhulume iqiniso lodwa neqiniso lonke ukuthi i-judicial system of South Africa has compromised us, have shown some loopholes regarding the matter of Julius Malema. Julius Malema was sentenced 5 years imprisonment, direct imprisonment, and also with an option of the fine with other counts of judgments. Of sentencing. So leyo nto leyo iyodwa ikhombise ngokusobala ukuthi vele lo mfana wasiqhumisa isibhamu ke bukhoma edawo utshwala futhi ngaphe kwalokho akazange uhloniphe umphakathi wase-Eastern Cape, akazange uhloniphe umthetho weyibhamu zaseNingizimu Afrika. Nathi sinama bodyguard shothi nami ngathatha isibhamu ngide pha ngidubule noma kanjani yabona ngabe indaba zalutho phakathi kwabantu kuyirally. That was a highest of ukuphula umthetho leyo nto ngithi ke mina njengamanje ke uDepartment of Justice Minister of Justice in this country akasichazele ukuthi njengoba kunabafowethu abaningi kangaka nabo abanawo amandla abasemajele abafisayo aphila ama-sentence abo, kodwa bona batholakala behleli phakathi ejele bebolele phakathi ejele. Imindeni yabo inawo amandla ukuthi banga-aphila yigwebo zabo be ama-first time offenders, kodwa akaze kuze kwenzeke, akwazi ukuze kwenzeke. Okunjani lokho okwenzeka overnight angalali ngisho lodwa ilanga ejele. Thina salala ejele, ubaba uZuma walala ejele, wahlala inyanga after iminyanga kade isipende ejele. So yonke lento leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi umthetho walelo lizwe ubiased, umthetho onamehlo, umthetho okwazi ukubuka ukuthi ungubani wakwabani, uholda yiphi position. Ekubeni asinawo umlando walabo bantu besempini oMalema, akazi lutho nomfana ngisho ipolitiki wayimukela njengesinkwa. There is no heroism in his blood, there's nothing, zero. So njengamanje mina ngithi lo mfana uyasihlupha njengamanje uthi amakwelekwela wanikezwa amalungelo okuhlala eSouth Africa ebefike ngokungekho emthethweni. Njengamanje usupporta indaba yokuthi ama-Nigeria waqhubeke akhanda ingane zethu zibe wamahosha, ama-Nigeria waqhubeke abekane abamakhosi. Ngithi mina la KwaZulu Natal uMalema ngeke alibeke lapha umsunu entsha, ngeke azalibeke la KwaZulu. Ngamxosha laqala wafika ngenkani wagqaza amafinyila. Angazi ukuthi uzoyifuna ukubonanike uMalema this time. Ngithi mina uMalema umuntu nje okuthiwa owe-EFF lapha kwaZulu ayiphele into ethu i-EFF la kwaZulu ngoba iyihlazo futhi iyisici ke siyamasha thina against abantu bokufika abamoshayo abaze bathuka ingane zethu beyibiza ngamavila. Ebengakafiki laba bantu kulelizwe sasiphila ngani, sasilinyelwe ubani. Kodwa namhlanje kuthiwa thina singabavila. Kusho le ngulube nalepoqopoqo lele ngathi ihawu lenkomazi yayifela ewuswamizi ithi abantu bayavila bavela bangakwenze njani, ngoba uhulumeni obadala ukuthi abantu bebengabenayo ichoice ngaphandle kokuthi bahlale ekhaya. Njengamanje ngithi mina South Africans people, uJulius Malema should be rotted in jail, not to be out ehambe etsaka enzana into ayenzayo esebenzisa ipower engekho emthethweni. Abafowethu ababhadla amajele abanawo amandla okuphila ngithini ngabo, bona babengenabo ukuthi aphile same day, baba release the same day. You are setting a wrong precedence, I'm telling you, ukuthi lemgogodla enubekayo ukuthi umuntu uyakwazi ukugwetshwa namhlanje thiwa akaye ejele phakathi aphile namhlanje athola ipain namhlanje. Ngicela kwenzeke nomunye ngakusasa ukuze ngibone le consistency yenu ukuthi lo mthetho wenu awunawo amehlo.
Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoy i-video. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and also ucomment down below wena ka umbono wakho ngalo lonke lolu daba ngayo yonke le drama eyenzakala eSouth Africa yam Julius Malema. Naye ke ungizwe kusengenelile. Comment down below wena umbono wakho, but mina ke I will see you in the next video. Bye.